Ngatho cia mwanya ni undu wa gucoka ndirehoka no urathi na mbere wega. Karen Nyamu o ringi ni ekora haceke makiria this time ni undu wa mitugo na utongoria wake uria wonekanite kurakaria mbeu njithi aria riu marenda atunyo gaturwo kau ga Senator Mwamure makiuga ati kuma riria aingirire gaturwa-ini kau gutiri undu ona umwe akiri eka niguo ku represent makiria mutumia mu Kenya kana muiritu Kenya. Mbeu njithi makiuga kuma riria Senator uyu akiheirwo chance ino ni President William Ruto we uria akoretwo agika is only to publicize her personal relationship na baby daddy wake na mitugo iria Kenyans riu marakiuga ikihanite ya socialite. Mbeu njithi riu monekanite kurakario na kwaga kuiganira ni Karen Nyamu guthie na mbere na kumwagira gitio ona agithiaga na mbere na guikarira giti giki kia bunge ya Senate ikinya mbeu njithi ikinyukite na ku make sure all of them ni maran follow this senator thiine wa nenda ciake cia ukinyaniria kaundu karonekanire gukinyira senator uyu uria uragatwarire bunge no akenya nginyagia makiria maraga kuiganira makiuga kuri no ndu wa bata angiraririe andu ha kuga ati a Kenya makinyite 10,000 ni mamu unfollowete on social media. Mitugo ya senator uyu igithia na mbere na kurakaria Gen Z aria riu marenda ahamorithio kuma giti giki gia Senate. Muini uyu gwitwo Nadia Mukami ni onekanite kurakario makiria ni senator uyu akiuga ati gutiri ona kaundu kamwe araria kana kuga kuria bunge ya Senate ga gutetera muiritu mu Kenya kana muhiki mu Kenya. Kenya makiuga ati kurari na issue ya tax kuongererwo on pads na koguo senator uyu kuona ni mutumia akiri bunge arari na good chance ya gutetera Kenya kana ku mobilize atimia enzake aria ni atongoria niguo makiraise issue ikigie tax ino irongererwo hari pads. No we areyumiririe tu na kwanjia kuiguithia mbeu njithi uru akimera ati no mathame kuma gutumira pads na matumira tunyamu tutu tugitagwo tampons. Ndeto cionekanite kurakaria a Kenya nginyagia makiria aria moete itua ria ku make sure ndakiri na namba thiini wa nenda ciake cia ukinyaniria. To the ladies, maybe when you wamechaguliwa ama they have been given a position, wasiende wakatuaibisha. We've seen the likes of Karen Nyamu, more of a socialite rather than a leader. There are so many deserving women. I am sorry to say that. It's a stray bullet, but it's the truth. There are so many deserving women who are intellectual, who are smart. We don't need to know your personal life. What have you